ara kaunti-ini ya Nairobi. Muhiano uyu uria uthondeketwo rungu rwa unduire President Uhuru Kenyatta augite Ronald Ngara ni gatagate ka njamba iria cianyitire itemi gutigirira turi na wiyathi. Muhiano uyu urugoretio riri bururi urakungwira thiguku ya wiyathi muthenya wa rucio, siku ambaye tunamkumbuka shujaa wa taifa hili letu la Kenya, shujaa ambaye alijitolea hali na mali kwa sababu ya uhuru wa wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya, lakini pia nchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya, lakini pia shujaa ambaye alichanga ile revolution ambaye siku ya leo Kenya kwa kila kona wanajivunia tukiwa tumepeleka services na pesa mashinani. Ngara is for his service to Kenya as a nationalist and a strong believer in regionalism. Some of the greatest contributions to our nation's development include the foundation for the Kenya's devolution. The freedom we took today was made possible through the selfless contributions such as who delivered Kenya's and ikinya ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ria kwanirira ati ni agakorwo kihitahitano-ini gia gwetha utongoria wa bururi githurano-ini twerekeire ria mukirwo na mawoni ngurani. Amwe maugite ikinya ria bata hari kuheana mwerekera wa uteti bururi-ini makiongerera ati kiria metereire muno kuona uria agacagura wa gutwarithania nake thabari-ini ino ari ta munini wake. Gukorwo mari makiria ma kilomita 300 kuma mucii munene wa Nairobi gutinatuma aikari a tauni ya Kisii mage kurumirira na kinyigo ngona ria kigomano kinene kia Azimio la Umoja rigithie na mbere kiharo-ini gia Kasarani. Gicunjĩ kinene kia aikari guku gikioneka kwamũkĩria ikinya ria Odinga ria kuga ni agakorwo kihitahitano-ini gia gwetha president githurano-ini twerekeire kia mwaka wa 2022. Ni kama Raila alikuwa Kisii. Watu wote wamepona walikuwa na vidonda. Na ameongea jambo la maana. Sasa mimi ninasikia kwamba niende nyumbani nikae tu nitulie. Ameponya mioyo ya watu. Na tunamuombea Mungu 2022 achukue uongozi ili aendeshe nchi yetu ya Kenya bila ukabila na atoe hii maneno ya corruption yote. Noguo maundu marahanaga tauni-ini ya Narok, muingi ukirumirira igongona riri kuhitukira umemerekia wa imwe kwa imwe, ona gutuika kuri angi marathiaga na mbere na mihango yao muthenya mategutindanira. Babage atuika president ndona ona mamaida niekuhota kunyitirwo na bururi otoria nake mutumia wa President Uhuru anyiteire bururi nginya guteithia atumia uhoro wa uciari, uhoro wa aid na maundu maingi ta maugo ndona nake mamaida ni very focused. Tutirona yuthi metito gite-ini kiu maririria maiga mathina mao, no turonire o athuri mareta ati ni itonga cia Gikuyu nio mathi guikara thi nio mathi kwaririria ruriri. Uguo ithu tihari turahuciana na mukutano wa muthi. Kuri andu amwe ikinya ria Odinga ria gutangatha murugamo wake ni ria bata hari gutura njira iria uteti wa githurano twerekeire ukuoya kumanagia na haha angi makiuga ni metereire kuona uria agathura atuike munini wake. Kwa sababu ametangaza sasa, tutaanza kuona direction yenye hii country itaanza kuchukua, kwa sababu sasa kama kuna falasi ambayo anaonekana hapa ni baba na Ruto. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia hii siasa kwa makini, na sisi kama Mount Kenya tunarudia kila siku mahali interest zetu zitakuwa, hapo ndio kura zetu zitakuwa. Watu walikuwa wanatarajia ya kwamba anaweza sema mtu fulani tosha, lakini haikufanyika hivyo. Tena hatukujua ni kwa sababu gani hakusema deputy mwenye atasimama na yeye. Kwa hivyo tungetaka hata kama sisi pande yetu kama mlima tungetaka aseme mtu wa mlima. Amekuwa kwa cabinet kwa miaka, amehudumia hii nchi. Hakuna kitu ya maana tumeona amefanya. Baba amekuwa mbunge wa Kibla
kwa miaka 24 hakuna kitu ya maana nimeona amefanya. Ni nini hiki? Ni nini ameona cha maana anaweza fanyia wa Kenya akiwa katika umri wa 80 years? Uteti uyu wothe ugithie na mbere fata wa kuiga thayo wa bururi ni uteterithitio atongoria makiurio gukaiganira na kiria gigaciarwo thutha wa tariki 9 mweri wa kanana mwaka wa 2022. Ikifika 2022 sisi kama wana youth wa Nyeri, akishindwa akubali, na akishinda sisi tutakubali. We need peaceful election. Tulimwaga damu mingi na sasa tunataka peace. Na mwenye atashindwa tafadhali tunaomba tu akubali, kwa sababu sisi kama Wakenya hatutaki vita. Tunasema ni azimio la umoja, hatutaki vita, tunataka kuwa kitu kimoja kama Wakenya. Ithurano giki twerekeire ligakorwo riri rita ria gatano ria Odinga kunganganira kura cia muingi wa Kenya agetha kuyukia mweke ta president wa gatano wa bururi uyu. Ngiribotera Inooro TV ritwa kwa ni Wangui wa Mwangi. Kiama kia ANC ne kiamurite ahuraniri 23 a ituro itiganete kuma kaunti-ini ya Homa Bay aria mathamite kuma kiama-ini kia ODM. Akiamukira amemba aya eru, mwandiki munene wa ANC Simon Kamau amoretie makorwo barothi a kiama giki na muhuraniri wake wa gitura gia President Musalia Mudavadi. Abunge Ayub Savula wa Lugari na muruna we Sabatia Alfred Agoi maugite amemba aya eru a ANC ni matuite itua ria kuingirana na kiama giki na guthama ODM tondu marona ta kiama kiu kiri kina mekereirie guthererio ni makumbi ma uteti wa mwaka ukite. We appreciate your support. We will walk this journey with you, and as my party leader keeps saying, you will never walk alone. Sasa nyinyi mkikaa huko Homa Bay mkaribishe baba huko aanze kuambia I'll fight for what, he fought for what, he fought for what. Kila country in a leader who fought for that. Even Mandela fought for it and he ran one term na akaachana nayo. Sasa vile mheshimiwa Goya ameongea hapa vizuri sana. Sisi tulikubaliana kama NASA tupatie Raila 1 na akasema yeye ana risasi na imebakia na bullet mo. Sasa saa hii hata magazine iko empty, hakuna bullet ndani. Sasa za shoot nini? Sasa hii ni toy. Nyinyi mmekuwa shujaa. Mngekuwa nafasi ya kwenda Kasarani, lakini mmeona mmefaa kuja hapa kwa sababu the future of Kenya is in ANC. Mmekaribishwa kabisa. Na mkirudi nyumbani, vile wengine wenzangu wamesema, mutakuwa disciples wa Musalia Mudavadi wa chama cha ANC ili ushindi ukuwe wetu. Muthikafu munene wa diocese nene ya Nairobi Philip Anyoro ni oretie atongoria makoro magitambia miario ya thayo hindi ya mishemanio yao na maheane gitio makiria riri turorete githurano kia mwaka wa 2022. Anyoro akiaria ari kaunti-ini ya Bungoma hindi ya igongona ria gukungwira miaka 25 kuma riria ambiriirie gutungatira kanitha wa Gatoreki, augite gutire hindi uteti ungigayokanio na kanitha tondu ni kindu kimwe. Kate Muthoni eno horo makiria. Mweri umwe thutha wa Philip Anyoro kwamurota muthikafu munene wa diocese nene ya Nairobi ni ohete thabari ya gucera kaunti-ini iria arereirwo ya Bungoma. Wewe huachi kamwe kazi ya hekima yako. Kuria atongorete igongona ria gukungwira miaka 25 ya utungata wake kanitha-ini wa Gatoreki o hamwe na gukungwira miaka 50 kuma riria kanitha wa Catholic wa Targen wambiriirio. At that time, we worked hard to build the house of the Father as we dug hills of white ants. We removed them and we dug every other trees that were around there to make the compound be the Father's house. Hindi ya igongona riri Anyoro ni orete ateti makoro kionereria kiega kuri muingi gia kugacirithia thayo na makiria riri kambeni cia githurano kia mwaka turorete inyitite thinga niguo gutigira gutire ngahiha cia gucokia bururi na thutha ikwiyumiria. Tunapoelekea katika mwaka wa uchaguzi,
tunajua huku Tongaleni hakuja kuwa na mchafuko wowote. Remain the example. Remain the example of good elections, good campaigns, and the way forward to our country. I want to pray that we work together with everybody else who is coming and staying here, because Tongaleni. Oho Anyolo niongereire ati gutire no hotekeku wa kugayukania kanitha no teti kuona ni maundu matwaranaga na makiria tondu mutongoria mwega athuragwo ni Ngai. With the church, don't separate politics with God as if they were two completely separate entities. They are not. One cannot exist without the other one. They have to stay together. To have good politicians, to have good leaders, servant leadership, to have everything, we have to be rooted in God Himself. Continue what the church has always been doing, being an impartial arbiter and advisor to those in the political arena, so that as we compete, we know that we have not spare country, we know that we cannot and we will not leave this country because of political misbehavior. Ni igongona rikiritwo ugemuni na banene ya ikari a mwena ucio o hamwe na atongoria matiganite aria mekinyitie na itemi ria gukungwira hamwe kwa murwo kwa Anyolo ta muthikafu munene wa Nairobi. Nimekuja hapa kwa niaba ya wanamugoma na kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Bungoma. Pia nakuja hapa kutoa heko and congratulations kwa Askofu Mkuu Philip Anyolo for the appointment, kwa kupatiwa nafasi ya kusimamia jimbo la Nairobi. Pia tunajivunia kwa sababu Mungu ametutunuku na nafasi ya kuweza kutoa wasimamizi wa kanisa katika vyeo vya juu katika Kenya hii. Vile seneta amesema, tulikuwa na Cardinal Otunga, tumekuwa na Archbishop wa Bukala, na sasa tumekuwa na wewe, na tunajua utakuwa kardinali na hautakuwa wa mwisho. Tutaendelea kuomba. Riri ni igongona ria mbere Anyolo atafanite kaunti-ini ya Bungoma kuma riria amurirwo ta muthikafu munene wa diocese nene ya Nairobi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Minister wa Mai Cecily Kariuki ni eranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia gũitĩrĩria mĩmera maĩ mĩgũnda-inĩ ya makĩria ma eka milioni 1.2 guothe bũrũri-inĩ. Cecily augĩte gũkinyĩria rĩu makĩria ma eka 600,000 irĩ rungu rwa tabarĩra ici na no iratwarithio na mbere, akĩongerera atĩ ciongererekete kuma kũrĩ tabarĩra cia eka 300,000 iria ikoretwo igĩkinyanĩrio. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi arĩ na riboti makĩria. Gukinyanĩria tabarĩra cia urimi kuhuthira mai, Minister wa Mai Cecily Kariuki augĩte thirikari ĩna mĩbango ya kũrahũra ndemu iria ciahũthagĩrwo nĩ athũngũ, kwenja na gwaka ndemu ingĩ werũ, wenji wa thiranga na mai ma ndobori gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ ta ici. Nilianza Maningi, mradi ambao ni Colonial Water Pan, mradi ambao utakuwa ukitumikia boma 100. Ni demu ambao tangu mzungu mkoloni alipotoka haijashughulikiwa, na ndiposa ninasema wakaaji pale wako na raha ya kutosha. Kuringana na Cecily, tabarĩra ici irongoreirio gũteithia Akenya kũgacĩrithia ũrĩmi wao na kwaga kũrũthĩrĩria mai ma mbura, o ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria gĩtugĩ kĩmwe kĩrĩa President Uhuru Kenyatta eranĩire gĩa kũhũnia bũrũri. Mambo ama safari ya maji ni safari refu, lakini safari ambayo tunaona manufaa kwa serikali ya Uhuru Rais Kenyatta. Wakati rais alichukua ushukani, tulikuwa kwa maji pekee tumefikia watu 5 kutoka kwa watu 10. Watu 5 ndio tulikuwa tunafikishia maji. Sasa hivi tunafikishia watu 7 kwa watu 10. Arĩtie ũhĩndĩ ya mĩhang'o yake ya kũrugũria tabarĩra itiganĩte wodi-inĩ ya Gĩthioro thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kipipiri, kũrĩa okĩrĩire atongoria amwe arĩa makoretwo makĩingĩria ũteti ũtarĩ na kĩguni tabarĩra-inĩ iria irakinyanĩrio nĩ thirikari. Niseme nikikumbusha watu kama kuna amani, maendeleo huwa nayo haitaweza kufanyika. Kwa hivyo amani kwanza. Hii muda ambao tunaingia ni muda wa Krismasi, ni muda uko na mambo mengi. Ni waombe tuwe ni watu wa kuangalia amani. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.
Ngucanio cia kiwanja kia matatu kaunti-ini ya Naikuru ithiete na mbere na gutogota sako imwe ikiregana na uria kiharo giki kigayanitio. Matereba na arugamiriri a sako ici maratetia utongoria wa kaunti ino ni kwaga waragania na kwenderera sako imwe hari kugayania kiharo giki. Wangari Maria wa Muigana eno horo makiria. Ngucanio ni itumukite gicukiro-ini kieru kia matatu kaunti-ini ya Naikuru. Ikundi itiganite cia arugamiriri a sako na matereba ma matatu igiukanirira na kugucaniria kiwanja giki. Inaweza kuwa haji mtu mmoja apewe parking 11 na mwingine ana. Hiyo inawezekana? Hiyo inawezekana? Inawezekana aji mtu mmoja apewe parking moja na mwingine ako na parking saidi ya 8. Hiyo inawezekana? Gikundi kimwe kirokirira utongoria wa kaunti ya Naikuru ni kiria maugite kwaga waragania hari kugayania kiharo giki, makiuga ni wendereire sako imwe na kuhinyiriria iria ingi guku ingi igetigo itari na kundu gwa gukuwira na kuiga athi. 34 SACCOs yasina parking hata moja. Na 27 SACCOs zimepewa parking moja. Na SACCOs 18 siko na saidi ya parking 8. Hao wako na parking 18 walipata aji. Ukweli na uwazi uko wapi? Gahe haisi ciraibereire makiria riria atwarithia aya a ngari marahingire cioro cia kanjo na gucungiriria maabitha a borithi maingirire. Merumite keni makiuga no muhaka kihoto githingatwo ugai-ini wa kiharo giki guku magiukirira utongoria wa kaunti ino ni kwaga kumakuruhania mitaratara-ini ya kugaya kiharo giki. Kitu ambacho kinatukera sana ni vile hii uwanja umeweza kugawa because hakukuwa na uwazi. Uwezi ukahusisha ule mtu anafanya kazi na mwenzako aweze kugawa huu uwanja. Yes. Hiyo inaonekana hakuna uwazi na kumekuwa na unyanyasaji mkubwa sana. Riu moreti utongoria wa kaunti ino uingirire ucoke riko kugaya kiharo giki ringi niguo mihango ya ukui kiharo-ini giki ithie na mbere hatari ngucanio. Ndio kukuwa na uwazi, kukuwa na balloting papers. Kila mtu achukua namba yake. Kama umechukua namba 20, kama umechukua 200, kuna mtu utalaumu. Lakini mambo ya kukaa kwa mesa, munaweza kupanga watu. Sisi hatutakubali kupangwa. Mutakubali kupangwa. Kiharo giki kia matatu kiahingurirwo mwambiririo-ini wa kiumia giki miaka 2 thutha wa thiteji cia matatu kweherio tauni-ini ya Naikuru iri ta njira ya kuthahuthia mwatikano wa andu na ngari tauni-ini ino. Ngiribotera Inooro TV Geto Wangari Maria wa Muigana. Na riu tukabatuikirie oro hanini ndugathie kuraihu nitugucokereria. Uyu niguo mucii mweru wa Kigoco. Kenera nyimbo kuma aini megatu. Mwago mutheri wa nyimbo cia Kigoco handu hamwe. Ni Kigoco o haria hothe uri.